Upa C Lalthlamuana Chanchin Tha Evangelistic Team Mizoram. Evangelist Upa C Lalthlamuana hi puchong selale pichuan omi Lunglawn te faming kau le mi pa chun ni turin September ni ruk sangkhat zakwa somli le paruka apianga changte nam man ni lo nei mi an ni a na chula wangin zirna a thleng sang lo Lunglawn a lower primary school la zawa a chunzom ta lo kumsangkhat zakwa le somruka baptisma changa kumsangkhat zakwa somruk le pahnia tharau thiang hlim polna changin piang tharlovin rong abola June ni ruk kumsangkhat zakwa somruk le palia piang thar ramboi line MNF zomin arammua wanted list zinga atil vaihlo zuaranga omin an lekha poimo tam tak aphurtlang thin mi a emoti turin om thiama sipain an man chumpo in mi a emoti in an chwa le thin sipain mi pa ngai lo anga an ngai chu zalen takin ave thei pha a thlang khua pathian thu soi turin akala ko shan shwai tu te hlau thong chuan thu soi an phallova ka ke vai vut ka thing tla e ti na chwa sana he khua sipain an lu chwa chum chuan pumona thlen in pa dar sheng ale volunteer pakhat che in sipai kutan tuar lo abak zong te chuan soi sak tuarin an khua an hal saka hunrei tak khorama achang pathian rongbol tura ko na asia chu march ni som le pathum kumsangkhat zakwa somsari le pahnia achanga lalpan rongbol turamin ko na le ka chan na hian harsatna chitam taka omti shia achang kani ati Krista ta na martar ni dilin na chongchai china martar wana liana thana voithum martar ni dilin na chongchai Lunglawn Baptist ko shana kumsangkhat zakwa somsari le panga khan GKP Vice President a Thantlin ania hemikum vek hian Zoram Baptist Mission ZBM hnuaya vaseitlang ko shan middle school a 4th grade na athok kumsangkhat zakwa somsari le panga toplama eflal tuiah Evangelistic Team Mizoram vaseitlang atangin atel chan an speaker pu eflal tuiah chuan pumona chu tharau mi thanem ngai tak mi in ngai tlom patlom ngai pathian thuwa khat ania ba sakan chuan po in abula thu te chu an pian thar lo zotin pathian thuwa shil mol mai china ti leadership quality ni chatak ni na soi boka pu eflal tuiah team atang hian pu efram liana pu bol ming thanga pu sai thang wunga tenen an indanga hemikum march thatira Evangelistic Team Mizoram ETM dinin speaker ina oma ETM minga rongan bolchan na chu buar pui biala khole ka ani Mizoram dung le wang chak le thlang chim le mara rongbolin pathian ina manga an rongbol na atangin mi chi shang an piang thara ko shana shwai tu rongbol tu le upate pastor thlengin piang thar le har thar an om Mizoram pon India mar chaka Shillong Dimapur Lumding Diphu Guwahati Dubi Birpara Mendavari Debitola Kaksa le adangtele West Bengal State a rongbolin ankal kumsangkhat zakwa somria le pathuma aizol chan mari Presbyterian Koshan a rongan bol lain khati laya India President Gyani Jail Singh kha athu soingai thaturina in khoma pumona hian India President meu a in khoma wangin athu soitur thlakin Christian na le sa khwana ti thupuya mangin sermon asoya asoizo hnuwa Reverend C Rosiaman athu soitlang pui hisap chongina letling President hian athu soi hi dik ati ani ang akha tokin abunghut Billy Graham Evangelistic Association BEA a teltura somna kumsangkhat zakwa somriat le pasaria adonga an somna hi ati puitling talo BEA atanga somna adona chang hian zirnalam angai poimo na alianta a team jingami te a thei Bible zir turin ati a Jubilee Bible School serkona mi pathumin an zir pha a Bible College a zirte anom tanualani pumona hi pathiani na mangai puitu ani a chakma le tui kuk zinga po ama in rongbolin te chhuak fo chin arongbol na a athuken lian tak chu chanchin thanei loten chanchin tha la li so anneya piang tharlova ko shana in mangten pian thara mi piang thar ten la li so thupek zoma chanchin tha an shil theina tura pathian thu cha puan ani
ko shan chung changa athu soi chin chu ko shan hi pola a in ngat lova a ko shang tu I swa a in ngata a ko shan na le enkol zuina na chu pathian in ngai poimo ber ati thu le hla a tuiah pathian hla som ni do na phwa chung zinga pakhat cross mangai na hla chu Christian hlabuwa number zanga le som pahni na hi ani le khabu pakhata ziaka I inshia chian venan ti ania hemi ba ka ko shan hote ta na poimo zoram kal swal tundin le na thu cha ti te ko shan shwai tu chung kwa ti te chu abu asiam lovin semdar ani chin Lunglawn Baptist ko shana rongbol tu tan April ni ruk kumsang khat zakwa somriat le panga lak ani a kumsang khat zakwa somriat le pakwa a ko shan upa a thlantlin ani January ni sari kumsang khat zakwa somriat le pakhata lalzong liani thanghlin lova fanu konpui west nen anin nei sachan khua camping an neya heta changa an rongbol zo hole lamchu February ni somle pasari kumsang khat zakwa somko le pahni khan khothlang tuipuya pahelia an chuan na longche swalin arong bol pui tlangwal hwal thansang le nulala nun moi tenen arong an bol sakmek lalpan hena chol hlen turin khovel an chwa san Lunglawn Baptist ko shan biakina February ni som ni le pahni kumsang khat zakwa somko le pahni khan thana in khom man nuwa Lunglawn thlan muala vuiliam anita ani Pumwana hi zirna lama sang lova zirna poimo zia asia a exam run pui line crusade le camping tepo neilo chulin na she china zirlai tin an exam chataka anti thei adu chin patai ma le kutna tho ngaina ania rongbol na a cholkar ni khat hlek olai om chuan a ina ho in atuka phai ruang lama an huana aliam thla a na a thok bor bora crusade emo camping emo channa hun chuan a hnalaklo soimia lovin akal san le ngala arong bolna tibahla tua a mangai lo Evangelistic Team Mizoram akai shwaidana endun tlak tak ani a ati mami te mipui tling ni tura chher chhuak konga a malak dana tha a ati matang hian speaker atana man tlak tam tak a chher chhuak thu soirong bola po ama chawin crusade le camping a te thu soilovin anaute inchokina soitira Bible study kai shwai om chi te sermon soitur om te a thler fel zungzunga hengte awang hi ani ang Evangelistic Team Mizoram atang hian speaker engemaw zat an lo piang chhuak ani pumona rongbol na atang hian mitam takan piang thara har thar an oma thara wadam na mai ba ka taksa le rilruana na neite andama hun puma pathian rongbol tura in pe a pen chhuak ta te po thanem takan om akai shwa Evangelistic Team Mizorama tel chin te achangin tuna hian missionary pahni pastor pathum koshan upasom le pathum anom to a team ne yarong bol mek te an om boka chung te chu upa zo than khoma sha sel Evangelistic Team Mizoram upa LH roaming liana Evangelistic Team pu arlal ram liana Gospel Thunder Team upa lal huliana changte Gospel Herald Team Upa vanal ngaya Krista Chiante Team Upa LH biak chungnunga Gospel Hunter pu ke dohleya Mizoram Evangelistic Team pu Lalthlamuana Krista mangai tu team Chanchin Tha shil suila kachunga pikdon sia Korinthon khatna bungkwa chang somle paruk